Здравейте, аз съм Бомбата Дено и днеска с вас ще играем Асфалт. Асфалт 8. Сега снежното поле. Ето тук е най-кефно. Продължай. Много ме кефто има. Ау, брат, очетно море така и ми стисна кръка, да не го виждам сега. Така. Че ще не прибие докато си правя видеоклипа. Така. Токио! Sen başlamalısın. Allah atladım ha. Süperdi be. Valla nasıl yerin 7 kat dibine gömdük, istese de çıkamaz. Оу, как се разбих! Kaza çıkar. Fizana götür yine gelir oradan. Значи няма да сме първи. Денис, свържи го с Wi-Fi, бе. Къде му е Wi-Fi? Мъкни, бе. Ей, там горе. Аде? Аз къде да шупя. Ya. Sonra peki? Sonra da beyaz bir boğazda birden bir kız çocuğuna dönüşüyor. Canım, şimdi balatalar yapmış. Sen bir tatile çık, bir Maldivlere git, bir denize gir, top sınırını at ya. Böyle olmaz yani. Ya kızın kayışlar takmış, ben görmüyor musun? Ya biz seni psikoloğa falan mı götürsek ha? Aa dur. И почти съм на първо място, бе. Ben de bekleyeyim bari. Rüyada küçük kız çocuğu görmek, bol kazanca, huzura ve güzelliklere işaret eder. Güzel. Ha, rüyada eşinin kendisini boğduğunu görmek. Yes, първо място. Не, бе. Ha, aynı zamanda ticari getirisi yüksek işleri. Как съм второ, бе? Майка му стара, сега ли съм чак първо? Как съм второ, бе? От второ на първо, от първо на второ. Къде е този човек? Ето го. Дай, бе, първо място е. Най-добре, бе. Var ya hani boşanma şeysi. Ne o değilse? Aman dur olacak sen de hemen ortalığı böyle velveleye verme. Yok. Doğru söylüyor. Как съм на три... Тази игра ме подля. Ето. Как съм на четвърто, бе? И друг път ли има, бе? Kızım merak ediyorum şu an hayatlarında ne gidiyor olabilir acaba? Ay boş ver, şimdi rüyam ya. Yani kafa dağıtacağız diye geldik buraya. Yani kıymetli bir yere kadar yani. Vallahi bunaltı geldi bana. Bak bir şey diyeceğim. Biraz kurtlarımızı dökelim mi? Ya bu evin enerjisi gitti ya. Bir tütsü yakın bir şey yapın ya. Hızlı ver. Hocam aç. Hadi kalk hocam aç Allah aşkına. Hadi kalkın ya biraz kuduralım ya. Hadi. Ay ölmüşsünüz siz hadi ya. Але, поне второ да бъде. Ес, на второ свърших. Добре, той е нашата сала. И това е малко супер. Малко. Да. Значи, така им писмото и... Къде? О, така. Така, на снежното ми е най-любим. Бутам хората. Направо много яко става. Бутам хората.
Бутам хората, те се изпъзат и бейби става. Бейби. Асалтос е най-яката игра. Почти. О, аз и ти ли сме, бе? Аз те минах, бе. Ако чуете едни звуци, братовчет ми тук играе. Iron Man 3. Iron Man 3 играе. Ема, ти детета. Просто ако искате да играем и ние за Iron Man 3, просто им пишете в коментарите. Няма ли къв това? Как бе? Как ме мина този? Брауна не го блъсна се там. Това не е последното състезание. От горния път защо минахме, бе? От горния път като минали, скачам върху някой и съм перфектен. Дай, бе! Той ме мина. Zampino. Ne gibi zampino. Tebrikler Mete. Tebrikler Mete. Teşekkür ederim onlar. Sağ olun. Şeyma'cığım sıra sende. Bakıyorum. Çok güzel. Bravo Şeyma'cığım. O neydi bu? Те с колена не моги. Той ме изпревари, то се знае. Аре, бе! Глупак такъв! Öyle mi? Kenar mahalle gibi. Sen kendini ne zannediyorsun be? Öyle mi? Ne yaparsın yapsana sen. Ne var ya? Saçını başını ne yaparsın yapsana. Ne yaparsın? Kenar mahalle. Acı tane kullanmışsın. Ya hanımlar ne yapsak bu oyunu bitirelim ya biz şey yapalım. Yemek mi yesek? Ha ne dersiniz pizza falan söyleyelim mi? İyi fikir. Kurt gibi acıkmışsın. Kurt gibi yiyorsun sen. Kalçalar falan maşallah. Lömür lömür. Değil mi ama? Besili inekler gibi sinirimiz. Ne? Pardon duyamadım. Добре. Не, пускай звук. На мен не им пречи. Ама нали правиш видео? Ей, сега ще свърши видеото. Ти се оригаш тук. Dışarıdan bir şeyler söyleyeyim. Niye dışarıdan bir şeyler söyleyeyim? Ки не им пречи за видеото? En güzel şey. Как е? Как съм на второ е? Sevdiğin yemeklerden Ще му превя майката, бе. Ей, Аз да играя сега. и това е за този видеоклип. Чай, аз да играя, да се учи, да видят как играе един професионалист. Бе. Ти в твой канал ще прави сега, не се бъркай в моя. И това е. Другия път пак можем да играем и... Да, това е. И